Polisi kana bayajibia. Shona bimarme abo bakabambi. Kile mshariba kikipiga hapa. Tunasotesha bottom. Uvira tupo. Tuko! Kongo tupo. Tuko! Akia kwanza nashukuru Mungu, tena tunashukuru Mungu kutanana hapa Pasai. Kwa maana tulikuwa tunajua kama tutaendelea kutanana hapa kwa hizi saa wala dakika. Ni bongo? Ndio. Kumbe neno ya kwanza ni kushukuru Mungu. Kwa maana Biblia inasema ni kumshukuru Mungu kwa kila jambo. Nasi tunapaswa shukuru Mungu kwa kila jambo. Wakati ya kuni ya mtu na kutukana mtu hawezi kuogopa kitu. Ndio. Hapana. Sisi kama tuko hapa tuwezi kuogopa kitu. Juu hatuna deni na majirani. Lakini kama jirani anakutafuta hakuna shida. Utayua gisi na wewe utafanza. Mimi tusitegemee hizi silaha. Silaha ni bure, Mungu ndio silaha. Ndio. Ule mwanangana na vimba, niko na karashi, niko na manini. Bali tuambia niko na mavio, sasa zilienda wapi? Kumbe fale silaha tuko nazo. Lakini tusitegemee silaha, tutegemee nani? Mungu. Na wakongomani sisi yote, wazalendo yote, jeshi lote la FRDC, mwene anajiita kwa mzalendo, na ule anajiita kwa tapigania nchi. Acha avantie, twende mbele tupiganie nchi. Hapa kuna majeshi yenye ilikimbia huko, haikujua ilikimbia nini. Biko ma confusion. Tuko kule mbele na viongozi. Kama basoda bamwa banaanza rudia. Kuko jeshi lene lilikuya mbio, manake kama ni usazi kama ni nini hatuyuki. Balikuya tu mbio. Sasa na bana bengine balikuwa kuma position kule muplene. Nabo bakafika wanafuata ile mvuma ya benzabo. Habajui benzabo banakimbia nini. Banakuwa panike. Sasa na ndo ile sasa tulifika kule tukaongea na generale pale, anasema hata kiongozi Makanaki tunachanganyikiwa. Kuko basoda tu banaenda banafika kule, kwanza uliza bakomandabo biko wapi, kumbe banaacha bakomandabo mupleni. Bule busazi wene bulilogote waka kama mumabare kama mumfereji, banaenda leta basoda, kumbe ni biskuiti, baikuwa hata baskuiti, mego ni biskuiti. Sasa ndio wanakuya mbemko na kia piga masasa ile mafantire ile. Tungibapigaka hapa kabisa, bangitambuka hapa, lakini tuliona masasa ikishendelea hapa tutaumia sie. Ndio tutaumia. Sie ni banani, badogo yetu, ba mama yetu, bakubwa yetu. Nikaona itakuwa ni avantire. Ndio nikaambia babiana hapana, mfunge safe. Twende nabo pole pole. Sio kawaza tutabapiga, kumbe ndio bataprofite bapige hovyo, batu baumie. Sie ndio ewe biko basasu si abayuno biko ndani. Mesie tuko na susi ya inchi. Tusikie ngia msusi mbili ya bilio na ya budongo. Kumbe tujimetrize. Ndio nikawaambia bajimetrize. Mama Dule alipita hapa, kawapigia kule kavivire bwana mjimetrize. Nikapigia kiongozi Rene kule hapana jimetrize. Kama ulianza ona walianza pita hapa pole pole, wanaenda piga. Ile masasa walikuwa wanapiga ovyo tu, banalewa wanaanza piga tu ovyo. Sasa kitu kilikia tu kwanza ile kuanza sema babomole, ile kuanza bomoa sasa. Maele ilituchoma sana. Nikasema hata viongozi mjikalume. Tusikie ingia mobilio ma telefone na ya watu hapa. Basi na ndio maana tulifanya ile hekima. Sasa tulienda kule, tunaongea na general, akasema hapana. Pale ile maforce ilienda nafuata zile pepo ile. Tu pepo ni anabebaka na ingine pepo. Sasa bale bote barudie mpaka kule mbele. Ndio waba sasa unaanza ona banaanza rudi. Na akasema hapana, mimi bale batakia na gari, bale viko na bahati. Lakini wote batarudia na miguu. Juu bayuwe nini enelibabeba kule. Ndio mara unaanza ona banaanza ende. Bakanambia uende uongee na viongozi bene biko kule, tushabambia FARDC musaidiane. Ndio maana uliona banaanza wakamata.
Mimi niliwaambia mkamate mwana anatomboka mpige risasi. Na mwana anatomboka tunaona kiongozi hapa angitia manyanga ningemtia kamba hapa. Unasikia? Akapigania nchi na nini nafuatia? Hii FARDC iko namna mbili. Kitu ya kwanza nawaambia hatuko na adui FARDC. Unanifuata? Ndio. Lakini sasa boga sasa. Ni boga. Unajua kama unakimbia watasema uisha kuna. Nasema bongo? Ndio. Sunaona hivi ni kwa bado siashimama. Mwebele mko na hizi matelefoni zenu za mnene saa nyumba. Nasikia walikuwa bashaanza andika unaona makanakia kushimama basha mpatia kama ngapi?